Oke, jotono nukulong pa na hayan channel o. Oke, nailai ne tine walkan interview ngai omong ka angkai guest lecturer ni bagai omo Women's Polytechnic Hapania ni bukak ya jagao guest lecturer telangjak tongo oro sajaka physics ni bagai kaisa angkai boni time of interview ngai 11 am to 1 pm ni 5 tarik January 2022 Gata kaisa tongo computer science and technology CST oro bo kaisa vacancy tongo omo kai duita ni simi chartang na same date omo bo 5 tarik January 2022 Gata kaisa number 3 bo tongo medical laboratory technology MLT oro bo kaisa vacancy rijak kha angka omo bo 11 am ni simi ekta PM jora omo angka date of interview rijak oro 6th of January 2022 Angka qualification tamu nang nailai noro naidi physics ni angka first class master degree hai akeba PhD khalajak physics ni te PhD khalajak angka ing nai abo angka preference rojana jeni qualified candidate stroke angka tegesa bo angka computer science and technology bini bagai angka BTech MTech in computer science BTech phano hai ke MTech phano computer science pajak tongkhai nai amo first class from a recognized university hai ke institution angka number 3 wo angka B pharmacy hai ke MSc in biotechnology BTech or MTech in biotechnology wo khlajak angka nai amo ba sajaka angka amo angka merit basic nai tai interested candidate bonus sajaka interview board will be necessary testimony or noni photocopies to the nor the plain paper nor ni bumong omoro joton kasa omo CB hai sanamoi sweet langai norok thangdi a je interview date tongmani a je time of interview o jaga thangdia pro Women's Polytechnic go ingka norong ni interview ngai omo direct interview ngai ingka tai norong no telangjang ngai ingka oro to sajak ya par class besung manai tamo ingkai amsung no tini bagai jotono no hambai